Şimdi de konuşma sırasını aslında Kürt edebiyatının geçmişini kökeninden araştıran, onu edebi bir eser haline getiren çok değerli bir yazarımızın, araştırmacımızın Alaaddin Seccade'nin kızı huzurumuzda Nazlar Hanım, siyaset bilimci. Sözü ona bırakacağım. Pěšekî spasî hemû layê bikim. Öncelikle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Min navm Nazdar Alaaddin Seccadî, doktoram heye la International Studies, siyaseti nîvdewletî la şarî Hewlêr diştecêbim. Mamostayî zankoyişim. Benim adım Nazdar Seccadi. Ben uluslararası siyaset bilimci uzmanıyım. Üniversitede ders veriyorum ve Hewlêr'de yani Erbil'de oturuyorum. Emro witarekam yahut semînarekam leser babetî netewekân. Wate firenetewiyekânî li rojhilatî nawerast, belam min طبعا nakarim hemû rojhilatî nawerast bigirim. Ve Iraq wekû numûneyek wergir çunke firenetewî zor e li navê. Bugünkü makalem ya da diğer bir adıyla sunumu Irak'taki, daha doğrusu Orta Doğu'daki milletler hakkında olacak. Fakat ben bütün Orta Doğu'yu elbette bahsetmeyeceğim. Irak özelinde anlatmaya çalışacağım. Li rojhilatî nawerast, wate li Middle East, meseleyê firenetewî meseleyekî diyar û rûna û bi muşkîle ye. Yani muşkileyekî diyar e natwanî bi asanî layê bideyt. Tabii bu kimlik meselesi çok büyük sorundur. Tüm dünyada sorunlu olduğu gibi Orta Doğu'da daha çok sorun teşkil eden bir konu ve kolaylıkla işin içinden çıkamayacağımız bir konu. Yani me takriben etwanî bilên daniştwanî rojhilatî nawerast, population takriben 547 milyona ke daniştûyê rojhilatî nawerastin. Orta Doğu'daki popülasyon ya da hareketlilik 547 milyon civarındadır. Lew 548 çend zorbey netewekânî ke li ilêk netewî têkilawîn çend neteweyekî tiyaya etwanim diyarî Arasında bir nüfus mevcut. لقل نتوي عربي طبعا من كلام سياسته حفتاوها Güçlü bir topluluk olan Kürtlerden bahsediyoruz. لو تشوارتشيوي روجهالاتي ناوراست ميدل ايست ك بارتشيكي جغرافيا لو ناوتشيا ام همو نتوي تياجي جيجا لو النتوي بتشوكتريش هي يعني اما من نتوي السركيا كانت the major جورا كان تشوارن بلام زور نتويتر هي لقل او نتوانيا اجين للرجالات ناوراست. Tabii bu bahsettiğimiz dört büyük etnik unsurlar dışında çok fazla irili ufaklı azınlıklar da daha doğrusu milletler de mevcut. اوان different غور يعني جوازن للرقص لاين ولا بيرو بوتشون ولا نتوى يعني هيا سنة وشيعة هيا كرد هيا استاج مسألي لكلا باسي عراقكم نتوي زور هيا ديفرنت يعني لبيرو بوتشونا كان يعني اما انا هميان بكومالي تشيشة دروس تقري بو روشالاتي ناوراست اگر اما نخريت السر بلانو داخلی سیاستی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بێواتە managing. Tabii bu bahsettiğimiz milletlerin ortak bir tarihi olmakla birlikte hem köken olarak birbirlerinden ayrılıyorlar, hem dil olarak hem inanç olarak. Örneğin bazıları Şii, bazıları Sünni, bazıları başka bir etnisiteden ve böyle oldukça ortak bir yönetimin, ortak bir tarih anlayışının zorluğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü meseleyi frenetewî meseleyekî zor hestiyara, sensitive, zor.
لەوانەیە بەکار بێنرێت واتە ئستغلال بکرێت لەلایەنی دەرەکی چ لەسەر ئاستی هەرێمی واتە مدڵ ئیست چ لەسەر ئاستی دەوڵەتی واتە ئینتەرناشنڵ فلەبەرەوە زۆر بە هەستیاری ئەبێ مامەڵە لەگەڵ ئەو سەبجەکتە ئەو مەوزوعە بکرێت کە بە جددی وەربگیرێت من لەبەرەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گەورەیە واتە مدڵ ئیست من عێراق وەکو نمونەیەک وەرەگرم. Tabii millet meselesi, etnik meseleler ve diğer bu kimlik meseleleri önemli konular ve ben bunları hem Orta Doğu çerçevesinde hem de uluslararası bağlamdaki konu üzerinde bahsedeceğim. Tabii ki ben konumu Irak'la sınırlandırmak istiyorum. کۆمەلگای عێراقی کۆمەلگایەکە بەناوبانگە بە فرە نەتەوەی گەورە و نەتەوەی بچووک تقریبا لە سەتادەی Bu tarihten itibaren Kürtler bilfiil olarak diğer bölgede yaşayan halklarla birlikte kardeşçe yönetimde yer almış. وتوانی لە 2003 تا ئێستا کیانێکی فێدراڵی کە بەشێکە لە عێراقی گەورە بەشدار بێ لە پرۆسەی سیاسیە بەشدار بێ لە بڕیاردان یعنی دسیژن و لە هەمان کاتیشە کیانێکی بۆ کوردی خۆی پاراستووە کە ئێفێکتی دەرەکی وەکو ئایسس تەسیری لەسەر ئەوەنە تەسیری لەسەر کوردی عێراق نەکرد لەبەرەوەی کیانەکەیان پارێزراوە. Tabii özellikle bu karar almadan bahsettik ama sadece karar alma değil, aynı zamanda buranın korunmasında da Kürtlerin bir rolü oldu. Özellikle IŞİD'e karşı mücadelede aktif bir rol oynadı. کوردەکانی ئەوێش لەکوێژین هەولێر یعنی واتە ئەوە کوردستان هەولێر سلێمانی دهۆک هەڵەبجە و بەشێکیشیان هەیە لە کەرکووک لە دیالە چونکە ئێستا دەی باسی کوردی فەیلیەکەین کە کوردن بەڵام لە ناوچە عەرەبیەکانە ئەژین ئەمەش ئەو کوردانەی کە لە دەرەوەی ئەو یعنی کوردستان دهۆک و هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە ئەژین ئەمانە پێڵێن ناوچە مشکلەیەک هەیە لەگەڵ بەغا پێڵێن مادەی 140 کە جارێ چارەسەری ئەمانە نەکراوەتەوە. Tabii Kürtlerin yaşadığı bölgeleri hatırlayalım. Hevler yani Erbil, Süleymaniye, Duhok, Halepçe, Kerkük'ün bir kısmı ki Diyala ve orada yaşayan Feyli Kürtler var. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Musul demedim. زۆرە بەغایە من ئێستا هەمووی باز نەکرد بەڵام بەعزێکی داخلی 140 نییە. Evet oralar da var fakat bahsetmedim çünkü oralar 140. maddeye bağlı olmadığı için zikretmedim. Daha çok 140. madde çerçevesinde Kürtlerin yaşadığı bölgelerden bahsettim. ئێستا خۆم Şahsen ben. لە بەغا بوومە من لە بەغا لەدایک بوومە لە بەغا گەورە بەس معنای نییە بەغا ناوچە کوردیە بەس خۆم لەوێ بوومە. Ya örneğin ben Bağdat'ta doğdum büyüdüm ama oranın hani Kürt olduğunu söyleyemeyiz. Yani ben orada okudum, büyüdüm, yaşadım ama oranın tamamen Kürtlerin elinde olduğunu söyleyemeyiz. دووەم نەتەوە کریستیان مەسیحیەکانن. کریستیان لە عێراقا خەڵکێکی سەرەکی عێراقن تازەنین لە دیانەتی کۆنی مەسیحی و دەوڵەتی کلد و ئاشووری مەسیحی لە عێراق ژیاوە و بەشێکن لە مێژووی عێراقە وەکو کورد. Diğer bir millet de Hristiyanlar ve Hristiyanlar da yeni değil. Yani buraya sonradan gelmediler. Buranın Hristiyan وەکو millet وەکو نەتەوە بناوتەکە. بەڵێ چونکە ئەوانە خۆیان بە کلد و ئاشووری دائەنێن ئەوان کە قسەیان لەگەڵ ئاکەیەڵێ من نەتەوەی. Çünkü onlar kendilerini Hristiyanlardan kastım Asuriler. Onlar çünkü kendilerini Asuri ve Hristiyani olarak adlandırıyor. Bunlar da buranın en kadim halklarından biri. Tıpkı Kürtler gibi. ئەمانەیش لە بەغدا ئەژین لە بەسرا ئەژین لە مووسڵ ئەژین لە شوێنێک کە پێڵێن سەهل نەینەوە نازانم چۆن تەرجەمە بکەم لە کەرکووک ئەژین وەزعی ئەمانە وەکو وەزعی نەتەوەکانی ترە لە 2014 کە ئایسس هاتە ناو عێراقەوە
ئەمانە عەزابێکی زۆر گەورەیان دینی کوشتن کۆچکردن دەرکردنی بە زۆر لە ماڵەکانیانە ڕووخاننی ماڵی کەنیسە داری عیبادەتیان attacking the nuns of راهیبەکان یعنی کوشتنی پیاوە ئاینەکانیانە وایان لێ هات کۆچ بکەن دەرچن لە شارەکانیان ئەو ناوچەی کە بەدەستی ئایسس بوو داعش و لەسەر ئەوە ئێمە لەسەر ئەوە ئێمە بە هەزارەها مەسیحی عێراقی بەجێهێشت چوو بۆ ئەوروپا. Tabii bu bahsettiğim Hristiyanlar da Irak'ın Bağdat, Musul, Kerkük ve Ninova yaşıyorlar ve bunlar da Kürtler kadar, hatta Kürtlerden de fazla olabilir. IŞİD'den çok çektiler. IŞİD bunların da dini önderlerini kaçırdı, kiliselerini yıktı ve bu halkta büyük bir kısmı göç etmek durumunda kaldı. Büyük bir kısmı Avrupa'ya göçtü. سێمنەتەوە تورکمان. تورکمان بە پێی مێژوو من نامەوێت ئێستا یعنی زۆر بڕۆمە سەری بە پێی مێژوو تورکمان خەڵکێکی ڕەسەنی عێراقن لە کۆنەوە هاتوون لە کاتی حکمی سەلاجیقەی بێڵێن لە زمانی کۆنا لە سەدەی 19 هاتوونەتە عێراق و پێشەوە طبعا دەوڵەتیان دروست کردووە واتە ئەوان بەشێکی سەرەکین لە کۆمەلگای عێراقی ئەوانە لەکوێ ئەژین بە تایبەت لە عێراق لە کەرکووک لە مووسڵ لە تووس خورماتوو لە تەلعفەر و لە هەمان کاتیشە لە لوبنان لە بەعەلبەک ئەژین و عوکار لە بڵێن ناوچەکانی تری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش جێیان هەیە زمانی سەرەکییان زمانی تورکمانیە خۆی زمانی تورکمانی چەند زمانێکە یعنی واتە ئێستا چۆن بە کوردی تۆ چەند زمانێکت هەیە بەس لە ئاخرە خۆی کوردیە هەمان شت ئەوانیش زمانی تورکمانی زمانێکی ڕەسەنی خۆیانە بەڵام فەرق و جیاوازی هەیە لەگەڵ ناوچەکانی تر احتیمالە فەرق و جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەذەربایجان کازاخستان شوێنانی تر. Irak'ta yaşayan diğer bir millet de Türkmenlerdir ve bunlar da Irak'ın hani kurucu demeyelim de asli unsurlarından biridir. 19. yüzyıldan bahsettiği buraya gelişleri ve ağırlıklı olarak Kerkük, Musul, Tuzhurmatu, Telafer, Lübnan'ın Baalbek ilinde yaşıyorlar ve konuştukları dil Türkmence. Nasıl ki biz Kürtçe konuşurken hani farklı lehçeler, ağızlar olabiliyorsa Türkmence dilinde de böyle farklar, böyle unsurlar var. طبعا وڵاتی تریشەیە ئێستا نەموتوە لە یعنی لە سووریایش ئەژین لە ئۆزباکستانیش ئەژین لە ئەذەربایجانیش ئەژین کازاخستان قەوقاز شیمالی ئێران لە حەلەب لە حەمس لە زۆر وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست واتە نەتەوەیەکی ڕەسەنن بەڵام لە عێراق نزیکەی 2 ملیۆن بۆ 3 ملیۆن 2 ملیۆن و نیو بۆ 3 ملیۆن تورکمان لە شاری کەرکووک ئەژین و زمانیان نزیکە لە زمانی ئۆرفە و دیاربەکر. Tabii ben demin Orta Doğu'daki illeri saydım ama bunların dışında Kafkasya'da yaşıyorlar. Yine Suriye'nin Amman, Halep illerinde de Türkmence konuşanlara rastlıyoruz. Takriben 2 milyon civarında bir popülasyona sahipler ve konuşmaları, dili Urfa'yı anımsatıyor, çağrıştırıyor. تورکمانی عێراق وەکو عێراقی ئەو یعنی تقریبا ئەوەی لەسەر عێراق ڕوویدا لەسەر ئەوانیش ئیفێکت و تەئسیری هەبوو فتورکمانیش دوو بەشیان تیا هەیە سونە هەیە و شیعیش هەیە شیعەکانیان زیاتر لەکوێ ئەژین لەو ناوچانەی کە نزیکن لە داقوق تووس خورماتوو و قەرەتەپە و تەلعفەر ئەمانە بەشە شیعەکانیە بەڵام بەشە سونەکانیان لەکوێ ئەژین لە ئاڵتون کۆپلی و کفری و کەرکووک ئەم نەتەوەیە ئەویش خەریکە وردە کەمە بێتەوە ئەوەیش بەوەی چێوە بەوەی ئەوەی
عێراق لەو بە درێژایی مێژوو یعنی 100 ساڵ 150 ساڵ دائما تأثیری خراپی لەسەر نەتەوەکان هەبوو واتە ئیفێکتی حکووماتی عێراق لەسەر نەتەوەکان ئیفێکتێکی باش نەبوو بە وردە وردە خەڵک یان کۆچەکات و سەفەرەکات یان ناوچەکەی بەجێڵێ ئەمەش خەتەر بوو بۆ یعنی تەثیرێکی هەبوو لەسەر تورکمانەکان خاصەتەن تورکمان لە دەوڵەمەندترین شاری عێراقەژین کە کەرکووکە کە بە نەوت بەناوبانگە ئەم شوێنە دائیما شەڕی لەسەرە چ لە لایانی عرب بێت و چ لە لایانی کورد بێت و چ لە لایانی سونە بێت و چ لە لایانی شیعە بێت لە ئاخیرە تەثیرەکەی لەسەر تورکمانەکە دەرچووە. Tabii bu Türkmenlerin Sünni olanları Altınköprü, Köfri ve Kerkük'te yaşıyorlar. Şia olanları da Dakuk, Karatepe ve Terafer gibi yerlerde yaşıyorlar. Son yani 150 yıldır bunların da bir nüfus popülasyonunun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu son gelişmeler, son savaşlar onların da üzerinde olumsuz etkileri oldu. Savaş onları da etkiledi. ئەو شارە چونکە بەناوبانگە بەنەوت وەک وتم تەسیرێکی دەرەکی لەسەری هەبواتە لە بەغا و حکمی عێراق ئەیانویست دیمۆگرافی شاری کەرکووک بگۆڕ واتە عەرەب بێنن و تێکەڵاویکەن هەتا وردە وردە تورکمان لەوێ نەمێنێت یاخود زیاتر زۆرینە نەبێ بە تورکمان ئەم ئیفێکتی دیمۆگرافی لەسەر شارەکە لەسەر کەرکووک و لەسەر کەرکووکیان مشکلێکی گەورە بوو تا ئێستا باجەکەی ئەدەن. Tabii Kerkük'ün nüfus ve popülasyonunun değiştirilmesi, demografik yapının değiştirilmesi için buraya insanlar da getirildi. Çünkü burası petrol bakımından çok zengin bir yerdi ve burası zaman içerisinde Türkmen sayısı azaltıldı ve Arap sayısı arttırıldı diyebilirim. Demografik yapısının değiştiğini söyleyebilirim. دێمە سەر نەتەوەی چوارەم ئێزیدی وابزانم هەمووتان باسی ئێزیدیتان بیست لە کاتی حکمی گروپی تیرۆریست داعش یان ئایسس ئێزیدی کۆمەڵێ خەڵکن ئاینێکی جێوازیان هەیە لە ناحیەی سنجار و شێخان لە عێراقەژین واتە سەر بە پارێزگای نەینەوە یعنی مووسڵ بعضێکیشیان لە سووریا ئەژین لە حەلەب و بعضێکیشیان لە قەفقاز لێرە لە تورکیا ئەژین نفوسیان تقریبا لە عێراق تقریبا 500 هەزارێکە بێت کۆمەلگایەکن کوردی و عەرەبی واتە ناتوانی جێوازیان کەیتەوە بعضێکیان ئەڵێن ئێمە کوردن بعضێکیان ئەڵێن ئێمە عەرەبین بەڵام زمانەکەیان زمانێکی کوردیە ئاینێکی تایبەت بە خۆیان هەیە بێ دەنگن بێ مەزەڕەتن تەسیر یعنی عەزێتی کەس ناکەن داخراون واتە closed people ئەوە نەبەسە جارێ Öyle. Diğer bir diğer bir millet, millet dediği için millet diyorum, yani normal topluluk diyebiliriz, cemaat diyebiliriz. Diğer bir millet Ezidiler ve Ezidiler de bu bahsettiğim diğer unsurlar gibi IŞİD'den çok çekti, en çok Ezidiler çekti diyebilirim. Ezidiler nerede yaşıyor peki? Sincar'da, Şeyhan'da ve Ninova'da yani Musul'da yaşıyorlar. Tabi buraların yanı sıra Suriye'de ve Türkiye'nin de bazı yerlerinde yaşadığını söyledi. Kafkasya'da da yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık olarak nüfusları 500 bin civarındadır. Bazıları tabi bazıları onlara Kürt diyor, bazıları Arap diyor. Onlar da böyle kafaları karışık bu durumda. Fakat dilleri Kürtçe, ibadetlerini Kürtçe yapıyorlar ve kapalı bir topluluk olduğunu söyleyebilirim. Sessiz, sakin bir şekilde ibadet geçiren kapalı, küçük, mistik bir topluluk. قومێکی داخراون لە بەرەوەی ئەترسن لە بوسڵمان و لە عەزیەتی بوسڵمان مشکلیان لەگەڵ کەس نییە بەڵام لە 2014 لە دوای گروپ تێرەریست داعش هاتنە ژوورەوە خراپترین جینوساید لەسەر ئەو قەومە ڕوویدا لە مێژووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست
کە نزیکەی 6500 ئافرەت و مناڵی یەزیدی بران فرۆشران و لە هەمان کاتیشا تا ئێستا 2800 ئافرەتی یەزیدی کەس نازانێ لەکوێن کە براون و فرۆشراون بە وڵاتێکی کە بە شوێنێکی کە لە هەمان کاتیشا کوشتنی هەزارەها گەنج و پیاوی ئێزیدی و تا ئێستا 350,000 ڕێفیوجی واتە لە کامپ ڕێفیوجی لە هەرێمی کوردستان ئەژین لەبەرەوەی ناوچەکانیان بە تەواوەتی وێران کرا ئەمە یەکێکە لە گەورەترین جینوسایدی مێژووی تازە بوو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و زۆربەیان طبعا کۆچیان کرد بۆ ئەوروپا ئەوەی ماوەتەوە لە ترسا چوو بۆ ئەوروپا. Tabii bu bahsettiğimiz topluluk IŞİD'den en çok çeken topluluk oldu. 6500 kadar kadın ve çocuk kaçırıldı. Bunların büyük bir kısmı ya öldürüldü, ya satıldı, ya peşkeş çekildi. Halen 2800 kadar kadının akıbeti bilinmiyor. Yani nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Tabii bu toptan yüzlerce genç insan öldü ve 350.000 kişi, 350.000 kadar insan da göçmen olmak, göç etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı ya Kürdistan bölgesine ya da Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldı. پێنجەم نەتەوە سابئە واتە مەندائی سابئە و مەندائی ئەمانە دیانەتێکن سەر بە یعنی زەبور خۆی مەسیحیت هەیە مسلمانت هەیە قورئان ئینجیل تەورات زەبور واتە یەکێکە لە ئاینە ئاسمانیەکانی خوا ئەمان ئەو ملەتە لە عێراقە ژین بەعزێکیان لە طبعا نزیکن لە ئاو دیانەتەکەیان وا فەرزیان لەسەر کەعبێ لە ئاوەوە نزیک بن واتە ڕووبار ریڤەر فبەعزێکیان لە بەسرا ئەژین میسان مارە کەحلا ناسریە مەندلی بەغا و بەعزێکیشیان لە ئەهوازی ئێران عەبادان مهم ئەو شوێنانەی کە سەر بە ئێرانە نفوسیان واتە دانیشتویان نزیکەی 100,000 زۆربەیان کۆچیان کرد زۆربەیان کۆچیان کرد بۆ دەرەوەی وڵات لە دوای 2003 لەبەرەوەی مەترسی کوشتن مەترسی گیان نەبێتەوە لە ناو حکمی تازەی عێراقا زۆربەی وڵاتەکەی بەجێهێشتووە هەما بەس کەم ماوەتەوە زۆر کەم تقریبا 10,000 نەفەر لەوانە ماونەتەوە بەس لە عێراق. Diğer bir topluluk Sabiha ya da Mendeli dediği bunlar Mendai. Düzeltiyorum. Sabiha ya da Mendai topluluğu bunlar Zebur'a inanırlar ve Irak'ta yaşayan bir topluluktur. İnançları gereği sulak bölgelere, suya yakın bölgelerde yaşarlar. Örneğin Basra gibi, Nisa gibi, Bağdat gibi yerlerde yaşarlar. Nüfusları yaklaşık olarak 100.000 civarındadır. Fakat 2003'teki yeni yönetimde kendilerine musamaha gösterilmeyeceği, ölüm korkusu olabileceği korkusuyla büyük bir çoğunluğu göç etti ve ئێستا 10,000 پێشتر 100,000 بوو. Önceleri 100.000 olan bu topluluğun şu an Irak'ta 10.000 kişi kadar kaldığını söyleyebilirim. ئەو نەتەوەی شەشەم فەیلی کوردن نەتەوەیەکی کوردن سەر بە لەور بەشی لەور ئێستا بە کوردی هەیە زۆربەیان لە سەدا تقریبا 95 شیعە مەذهبی شیعەن لە عێراقە ژین و لە ڕۆژئاوای ئێرانی شەژین ئەوانە لە عێراق لە خانەقی مەندلی جەلەولا بەدرۆجەسان کوت نوعمانیە و چەند شوێنانی تریش سەر بە پارێزگای دیالە و لە هەمان کاتیشا لە میسانە ژین ئەمانە ناخۆشیەکی زۆریان بی چ لە کاتی سەدام و چ لە دوای ئەوە لە کاتی سەدام زۆربەیان بە زۆر کۆچیان پێکردن بۆ ئێران لەبەرەوەیان بە تەبعیە دایانەنان پێنەوت تەبعیەوە
کەواتە تۆ سەر بە ئێرانیت نفوس پاسپۆرت دۆکیومنت پیپەر نیانەدا بە ئەوان یعنی لە کاتی حکومەتی پێشوەی سەدام بە زۆریش کۆچیان پێکردن یعنی ئەمە ئێماوەمان لەبیرە کە ماڵیان بەجێ هێشت نەیەنە هێشت کەوچکێک لە ماڵی خۆی بەرێت نەیانە هێشت و take only his bag with him و فڕیانەدا لەسەر حدودی ئێران ئەیون تۆ ئێرانی تو ئێرانی ژەی وتەمە تۆ عێراقی for many years no paper نە وەرەقەیان هەبوو نە پاسپۆرتیان هەبوو نە هیچیان هەبوو بەس بە ئەوە جانێ بڵێ Diğer bir topluluk da Feyliler ki bunlar Kürttür. Lor diye bildiğimiz Kürtlere dayanıyor. %95'i Şia mensubuna, Şia mezhebine mensup olduğunu söyleyebilirim. Evet. Lor hatta Lori diye bir lehçe de var. Baba Tahir Lori'den anımsayabiliriz. Tabii yani en korkunç şartları taşıyan herhalde topluluklardan biri oldu. Çünkü bunların ne kimlikleri, ne pasaportları, ne paraları, hiçbir şeyleri yoktu. Ve Saddam zamanında siz İranisiniz, Lorsunuz deyip İran'a sürdü. İran'da siz kimliğiniz yok, pasaportunuz yok, Iraklısınız deyip böyle arada kalmış bir topluluk. Ve büyük çoğunluğu tabii katledildi. ئێستەیش هەر مشکلەیان هەیە ئێستا یعنی پێڵێن یەکگرتنی وتاری سیاسیان نییە واتە ئایا تۆ سەر بە شیعیت ئایا ئەوانە سەر بە شیعان یان سەر بە کوردن تا ئێستا ئەو بەشە یەکلا نەکراوەتەوە خۆیان ئەڵێن ئێمە کوردین و شانازی بە نەتەوەی کوردیەکەن بەڵام لە نێوان کووردا بیر و بۆچوونیان زیاتر بۆ شیعایە وەک لە کورد بە تۆزێک ئەمەش مشکلەیەکی بۆ دروست کردوون کە نازانی تۆ سەر بە چ لایەکی Tabii Feyliler biz Kürdüz diyor ve bundan mutluluk duyuyorlar, kıvanç duyuyorlar ama inanç olarak biz Kürdüz diyorlar ama yani inanç olarak da Şii gibi davranıyorlar, Şii gibi yaşıyorlar. نەتەوەی دوای ئەوە نەتەوەی کاکەی لەبەرەوەی لەبەر وەخت ئەبێت تۆزێ بڕۆم نەتەوەی کاکەی طبعا لێرە لە ریپۆرتەکە لە بیر بچوە نەمنووسیەوە بەس سەرکە خوێنمەوە ئێستا زانی ئەمەش نەتەوەیەکی ئاینیە باوەڕی بەخوا هەیە بە دیانەتی تەوحیدی خوا بەڵام موسڵمان نییە تقریبا 3000 ساڵە هەن ئەوانە زۆربەیان لە شاری کەرکووکەژین و لە هەمان کاتیشدا لە سنووری عێراق و ئێرانیش بەشێکیان لەوێ ئەژین لەسەر لە ناو مەندلی و خانقی و هەولێر و سلێمانی نفوسیان دانیشتوانیان تقریبا 250,000 هاوڵاتیە زمانیان زمانی کوردیە یان بەدیان ئەوان خۆیان بە خۆیان ئەڵێن یاریسانی یاریسان ئاینەکەیانە کە بە زمانی ئێرانی پێڵێ یاریسانی لە دستوری عێراقی ئەوانەیش بێبەش کراون لە باسی ئاینەکەیان نەکراوە مافیان وەکو مافی نەتەوەیەک لە نەتەوەکانی عێراق ئەوەیشیان پێ نەدراوە فقط هەرێمی کوردستانە کە مافی کاکەیەکانی یاوە کە بە ئازادی لەوێ بیر و بۆچوونیان بڵێن و ئاینی خۆیان بەپێی ڕێگای خۆیان بیکەن Çok fazla var ama diğer bir azınlık ve son zannediyorum KKİ topluluğundan, dini topluluğundan bahsetmek istiyorum. Bunlar Müslüman değiller ve yaklaşık 3000 yıldır burada Kerkük civarında yaşıyorlar. Tabii Irak ve İran sınır bölgelerinde de yaşıyorlar. Hevler, Süleymaniye gibi bölgelerde de KKİ'lere denk gelmek mümkün. Nüfus popülasyonları yaklaşık olarak 250.000 civarındadır. Dil olarak Kürtçe konuşurlar. Kürt dili konuşurlar ve onlar kendilerine KKİ değil, Yaresani diyorlar. Yaresaniler Irak Anayasası'nda tanınmıyorlar. Bunlara bir yasal dayanak yok fakat Güney Kürdistan'da, Kürdistan bölgesinde özgürce yaşıyorlar ve dini inançlarının gereğini yerine getirebiliyorlar. لە دستوری عێراقیە اعتراف بە یاریسانی نەکراوە وەکو دینێکی ئاینێکی جیاواز
لە نفوس لە ئایدی کارت بۆیان نییە ئاینی خۆیان دانێن لە پرۆژەی سیاسی لە عێراق بەشدار نین هیچ کورسیەکیان نییە وەکو وتم فقط هەرێمی کوردستان یەک کورسی داوە لە شاری هەڵەبجە بۆ کاکەیەکان کە بەشداری پرۆسەی سیاسی بکەن لە هەرێمی کوردستان. Tabii Irak'taki ID kart, yani kimlik kartında din halelerinde derseni yazılmıyor ve kabul edilmiyor. Fakat Güney Kürdistan'da bölgesel yönetimde hem yasal olarak varlar hem de Halepçe'de temsil ediliyorlar bir sandalye ile. Mecliste de yasal olarak KK'liler temsil ediliyor. نەتەوەی تر بەهایی پێڵێن بەهایی ئەو نەتەوەیش لە عێراق نەتەوەیەکی کەمە بەڵام باوەڕ پێ نەکراوە لە زۆربەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەس باوەڕ بە بەهایی ناکات لە عێراق خەڵکانێکی هەیە کە باوەڕیان پێ هەیە بەڵام دائیمەن چەوسێنراوە و عەزیەت دراون و خاصەتەن لە کاتی حکومی سەدام و لە دوای 2003شەوە لە دوای ڕوخانی ڕژێمشەوە هەمان شتن ئەوانەیش لە هەموو عالەمە نفوسیان تقریبا دانیشتوانی ئەو خەڵکانەی کە باوەڕیان بەو ئاینەیە نزیکەی 7 ملیۆنە بەڵام لە عێراقا چەند هەزارێکیان لێ ئەژی ئەوەیش لە هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە شاری سلێمانی بە ئازادی بۆ خۆیان لەوێ ئەژین و بێ مشکلە. Diğer bir dini topluluk da Bahayiler ve Irak'ta yaşayan bir topluluk. 2003'ten önce bunlar da büyük bir baskı altındaydı. Toplam nüfusunun 7 milyon olduğunu... Zamanla daralıyor acaba o Kürdistan bölgesel yönetimindeki yerel ve idari şeyi de biraz özetlersin. Çünkü epey bir zaman geçti. حاجتوانی اداره کردن دولت فدرال عراقی کرتی پیشکش ئێستا باشی دەستور یەکەم کەچی هەیە. ئۆکەی خلاص؟ İkide diğer oturmuş. باشە من ئێستا بە سەریعی نەتەوەی شەبەک هەیە و لە ئاخیرا جلوکەیش هەیە بەڵام با من زیاتر لەمە دەرچم و بڕۆمە سەر کێشەکانی مەشاکل کێشەی ئەو نەتەوانە لە عێراق و چارەسەرکردنیان واتە مشکیلەکان نە عێراق بەعموم چونکە کوردستان بەشێکە لە عێراق عێراقیش یەک دستورە واتە دستوری عێراقی مشکلەی چییە لەگەڵ نەتەوەکان. Şimdi şebekler ve culukalar da var ama onlara girmeyeceğim. Bu toplulukların tabii sorunları ve Irak'ın genelindeki sorunları ve çözümleri nasıl olabilir'e dair bir şeyler söylemeye çalışayım. مشكلة كان يك لعراق نظامك نظامي سياسي عراقي بيلين نظامي محاصصية واتا بدست دصلات بدست تاكلايكا تاكلايكا ايش ديره من كلام دا يعني ماجورتي يعني شيعة وايد كردوها كزياتر ببير وبوتشوني او تاكلايا برويت واتا دا ماجورتي او نظامي حكمك ابا بريوان. Birinci sorun şu, Irak yönetimi yani tek bir elden, tek bir akıldan yönetiliyor ve bunlar da Şia olanlar. هەستی نەتەوەیی ئەو نەتەوانە واتە بیلۆنگ نەماوە لەبەرەوەی چەوسێنراون عەزیەت دراون دائیمەن ئەترسن زۆربەیان بەرەو دەرەوە ئەڕۆ. Ulus bilinci tabii kalmadığı için, azaldığı için sorunlar baş gösteriyor. تیرۆر واتە تعسب تەطەڕف واتە بیر و بۆچوونێکی عنسوری وای لێکردن لەو نەتەوانە کە ئەوانیش هەمان شت بەشدار نەبن یان بەشێک نەبن لە کۆمەڵگای گشتی. Tabii terör meselesi ve bu terör meselesi sadece onların canlarına kastetmiyor, aynı zamanda yönetime de katılmalarını engelliyor. تدخلی واتە ئفێکتی خارجی وڵاتە دراوسێ وڵاتی دەوروبەر لەسەر سیاسەتی خودی عێراق نەبوونی مافی مرۆڤ قانونی مافی مرۆڤ لەو شوێنانە وای لێکرد ئەمانە عەزیەت بکۆن.
Tabii dış devletler faktörü, Irak'ın üzerinde egemenliği olan dış devletler faktörü ve buradaki insan haklarının olmayışı ya da az oluşu. تیرۆری ئازادی فکری واتە بیر و بۆچوون و ئاینی وای لێ کردو ئەمانە وردە وردە بەرەو نەمان بڕۆ یعنی نەمێنە لەو شوێنە. Tabii kişisel olarak da fikirlerini beyan etme özgürlüğünden yoksunlar. Bu da bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. ڕۆڵی سەرەکی ڕاگەیاندن ئیعلام زۆر زەعیفە لەسەریان یعنی لە تەلەڤیزیۆن لە شت باس ناکرێن دیار نابن فەلەبەرەوە چیان لێ بکرێت کەس پێیان نازانێت. Tabii Irak'ta özgür bir basından da söz etmek mümkün değil. Televizyonlar, ajanslar, basın da bu konuları hem irdelemiyor hem de... لەگەڵ داد ئەمانە هەمووی دش بە یاخود بەکار یعنی بۆ نەتەوەکان نەبووە زیاتر بۆ مەجۆرەتی بۆ ئەو لایەن نەبوو کە حکمی ئەغلەبیەی عێراقە بن بەڕێوە. Tabii erkler ayrılığı da yani erkler ayrılığından da söz etmek mümkün değil. Devlet yetkilileri yani hem yasama, yürütme, yargı unsurlarının büyük bir kısmının iç içe geçmiş olması ve yönetimde olanların yani çoğunlukta olanların haklarını korumaya devam etmesi diğer bir sorun. لاوازبوونی نظامی دیموکراسی لە عێراق چونکە مەفهومی دیموکراسی ئەسڵەن لە عێراق بە هەڵەوە گیراوە یعنی it's not completed the idea. Tabii demokratik anlayış, yani demokratik yönetim, demokratik anlayış, bu fikirler, bu unsurlar da burada zayıf. نظامی سیاسی عێراق شکستی هێنا واتە شکست یعنی failed لە دروستبوونی سەقامگیری و هاوسەنگی واتە equalization لە نێوان نەتەوەکانی تر لە عێراقە وای lê کرد باڵەنسی وڵاتەکە بۆ لایەک بڕوا دش بە ولایەکی کە. Evet, zamanımız çok kısa. Biz esas olarak yani Irak'ın eleştirisinden ziyade oradaki antidemokratik uygulamadan ziyade bölgesel Kürt yönetimindeki demokrasiyi duymak Tamam. istiyoruz mesela. ما مستقلي يعني برسكري كان برسكري كان قشتيين عراقي زيادة حزب راسي بشي هريمي كردستان و جماعة شاب لكارسين أو ليرجوني جماعة أو من باسی هەرێمی کوردستان کەم یعنی مشکلە نییە. Eğer ben Güney Kürdistan bölgesinden bahsetsem hiçbir sorun yok. مشکلە نییە چونکە لە کوردستان مشکلە نییە فعلا یعنی ئەو ناوچانە ئەو نەتەوانە هەمویان هاتوونەتە هەرێمی کوردستان ئێزیدی لە هەرێمی کوردستانەژی کاکەی لە هەرێم ئەوانە ڕاستە شارەکانیان لە کەرکووکە بەڵام هەمویان کۆچیان کردووە کوردستان دەرگای کردەوە بۆیان ئەمان بە ئازادی لە کوردستانەژین بەڵام ئەمە ئەرکی سەرەکی حکومەتی عێراقە نەک کوردستان ئێمە دەرگامان کردوتەوە بۆ نەتەوەکان بەڵام عێراق چی کردووە هیچ. Eğer yani ben Güney Kürdistan bölgesinden bahsetsem hiç sorun yok. Çünkü bu bütün sorun yaşayan toplulukların, cemaatlerin buraya göç ettiğini ve yasal olarak bir sandalyede olsa temsil edildiğini söyleyebilirim ama asıl sorun Irak'ın genelinde ve bundan bahsediyorum. Bence soru cevap kısmından verelim ya. هینم هەیە ما مستعد استيارة باشە soru cevap kısmı olacak. Şimdi Nazan Hanım'ın tabii sunumu daha varmış ama biz bunu Şey için teşekkür ederim bu kadar verdiği bilgiler için ama buradaki seviye zaten o bilgileri genel olarak biliyor. Bizim istediğimiz daha özgün bilgiydi. Mesela Kerkük. Bakın Kerkük'te Kürtler normalde 9 ya da 11 çıkarmaları gerekirken birleşmedikleri için şeyi de öneremiyorlar. Mesela 140. maddeye göre vali önermek için Kürtlerin orada hakkı yok. Onların bir müttefiki olan diyelim başka bir yerli partinin Irak bir partinin bunu şey etmesi lazım. soruyu soralım. Gibi işte soru bu. Yani eğer Kerkük'teki şeyi çözersek yani bu azınlıklara verilen haklar meselesini çözersek şey anlamda
demokratik yönetim açısından Mevcut. valinin Evet. seçilmesi, mahalli şeylerin seçilmesi Evet. açısından. Soru budur. Evet. Yani bu Meclis soruyu seçimleri oldu ya, onun tabii sonuçları tabii. ne oldu acaba? Yani o çok önemli. Pıs- Bence e, orayı açıklayabilirse. Пристиярчи выборы, пристиярата фемнек. Pırsiyara mevve. Çoğunluk olmasına rağmen vali seçemiyor. Bak, Çoğunluk değil, Türklerin- bölünmüş kendi aralarında. ya bir dakika uzatmayayım. Kürtlerin, yani Kürt partilerin birleşemedikleri için belli bir sandalyeye ulaşmaları lazımdı, o ayrı. Ama diyelim ki 11 sandalyeyi de kazanmış olsalar bile Kürtler bir vali öneremiyorlar. Ancak onların müttefiklerinden birisi olan... Sorun nedir? Onu soruyorsunuz değil mi? Evet. Neden yapamıyorlar? Yani işte Evet. ama bu Tamam, işte yerel teşekkürler. yönetimde Peki, teşekkürler. What is the problem? Actually that's what أما يعني أي بين إلا صار تلفزيون إعلام بس وكو نظامي إدارتي هريم بدس سركايتي أنجمني وزيران واتا يك وزارتا ويك أنجمني وزيران it's not two official بلا راستا لناو سليماني برياري تاكر لايان هي أو برياريش I'm so sorry to say that يعني إيران حتى إيران لأنها وشكبت يعني Türkiye. ها استبا بكرتو بمختصري حتى أزر لسنين الروم بارتي ديمقراطي كردستان نايلي دابشبون لهربي كردستان دروس بكت أما دلنياني بو لبرو يعني دو إداري يعني failure of federal state فلبروا من زور ضلميان كبارتي ديمقراطي كردستاني كحكمتي هريمي كردستاني بدستوي لنا وحكمك هاو بشا مستحيل امروا بداك عراق كردستان ببي بدو بش او بكرتو مختصري او باسكم Evet, Mevlüt. Evet, Hakan Bey. Yani Söz vereceğim lütfen. Ama söz vereceğim, bir tercümeyi yapsın. Yani soru geldi, cevabını aldım, ondan sonra söz vereceğim. Yani Şimdi şunu diyor, hayır. yani iki partinin olması ve bunların bir şekilde uyumlu olarak çalışması demokrasilerde sağlıklı olandır. Ben İran etkisi derken birebir bir etkiden söz ediyorum. Yani İran demek, Irak demek. İran'daki o akliyet %100 bir şekilde Irak hükümetini yönlendirdiği için bu tanımlama